Dobro je da je sve više onih koji se odvaže na velike podvige kako bi pomogli drugima u nevolji. Oni koji mogu treba da im odgovore na pravi način. Jedan od onih koji se odlučio da pomogne petogodišnjem dečaku Marku Šumatiću iz Doboja je njegov sugrađanin Aleksandar Ljuboja, koji biciklom putuje do Hilandara da bi mu omogućio novac za operaciju srca. On je danas bio u Valjevu. Mladi Aleksandar Ljuboja iz Doboja odlučio da pređe 1145 km od Doboja do Hilandara kako bi pomogao petogodišnjem dečaku i njegovoj majci Vanji da prikupe novac za operaciju srca u inostranstvu. Na tom putu on je prošao i kroz Valjevo. Motiv ovog putovanja je bio mali Marko Šumatić, jer kada sam čuo priču za maloga Marka da ima oboljenje, srčano oboljenje, odlučio sam na neki način osjetio sam zapravo potrebu i odlučio sam na neki način da mu pomognem. Kontaktirao sam humanitarnu organizaciju 28. juni za koju radim kao koordinator za Republiku Srpsku, složili su se sa mojim projektom, podržali su me i evo uputio sam se na put. A koliko je potrebno prikupiti novca uopšte? Za operaciju i put u Italiji potrebno da se prikupi oko 10.000 konvertibilnih maraka ili 5.000 evra. Nadam se da će ljudi dobrog srca da se pridruže ovoj humanitarnoj akciji i da podrže kako bi Marko dobio što adekvatnije uslove za put i za operaciju u Italiji. Jer Marko Italiju posjećuje svakih 6 mjeseci gdje mu se rade kateterizacije. Marko ima 5 godina i do sada je imao 3 operacije srca. Putovanje do Hilandara trebalo bi da traje 11 dana. Aleksandar ima 21 godinu i bavi se ugostiteljstvom, a humanitarnim radom posljednjih godinu dana u saradnji sa organizacijom 28. jun iz dijaspore. Od kada je krenuo iz Doboja, već je bilo uplata na žiroračun otvoren za pomoć malom Marku u Sberbanci. Dečak bi trebalo da dobije poziv za operaciju u Italiju za nekoliko meseci, ali se još ne zna tačan datum. Mada se ne bavi sportom, Aleksandar se za putovanje pripremao preko 2 meseca. Da li je bilo problema na dosadašnjem putu? Tehničkih nije bilo, ali zdravstvenih jeste. 20 km pred Šabac me uhvatila jaka oluja i inače 20 km vozim nešto malo manje od 2,5 sata. Ali vozio sam preko 6 sati ti 20 km jer sam pravio jako duge pauze, međutim prehlada me je savladala i jedan dan sam izgubio u Šabcu, tako da ću morati sad umjesto relacija da 100 km morat ću da pravim relaciju između 130 i 150 da bi nadoknadio taj jedan dan. Iz Valjeva Aleksandar Ljuboja je krenuo ka Čačku, slede Kraljevo, Kuršumlija, Vranje, sve do granice sa Makedonijom, pa onda Grčka, sve do krajnjeg odredišta manastira Hilandar. Iz Valjeva ga je ispratilo lepo vreme. Svi koji žele da pomognu, žiroračuni Sberbanke na koji mogu da uplate novac su